Ban sawatpasingna kar ama thugaikhreng pung nifu nipangi banna miyamda sauna akaiba pikhreng Manipur lengakna panchayati raj institution gi fansing thado u MG Narega gi job card holder singi kusumal pitho u amade taraga manga suba finance commission gi second installment pitho u haiduna tha asigi kungi ahing nongyaidage job card holder singna satharakpa pung nifu nipan gi Manipur ban ngasi ahing nongyaida loisin khreng ngasi ban manung da tongan ba mafam singda lambi da ban sawat pasingna tayar mai thaba u phaijinduna lambi thingba amade lambi mayai da phamjinduna wakat mifam na chingba chathakhe panchayati raj institution ge member singna satharak bapung nifu nipan ge ban manung da ngasi tidim lambi ge moirang police station na konba phauja khaida ban sawat pasingna covid-19 gi vaccination ka pa lakpa nurse amagi car MN01 K9669 ama thugaiduna amangata thokre nurse nupi adu Churachandpur district ki manung chana leiba Saikot PIC gi makhada leiba Laisang PIC da COVID-19 vaccination gi duty lakpada thokdok adu thokhibane National Highway 102 gi Kagwa Kaithel dagi na MU main gate fawbagi manung da tongan ba mafam singda job card holder sing Jila Parishad member pradhan amadi member sing yauna highway thingduna protest athakhi protest adu da saruk yariba nupi amana phongdorakpada job card holder singgi khusumal lengakna fajinduna thambadagi sinmi singda khudongcha daba kaya mayokna halle haukiba ningol sakoba yauksing amadi cheraubana chingbada sel thumgi awaba chaitheng leibadagi miyamna awaba khamthengna mayokna khi haide Imphal West ki manung chanba lamsang esina konba maklangda awang khunau JP na konba area ge job card holder singna ngasi maklang area da lambi da thoktuna ban tawkhe ban adu da saruk yaribe N Pramo awang khunau JP gi member na phongdokhibada leingak na job card holder singgi sel fajindu da thambadagi makoi da khudong sa da bakaya mayok na halle tha tara nipan gi tolop su pithoktana leire masida natana tara manga suwa finance commission ge second installment su pithoktana leiriba asi athuba matamda pithokpina ba phongdorokhe Kumbong area da su mafam aduge job card holder singna lambi da thoroktuna lambi thingbaga loina na makhoi gi pifam thokpa senpham leingak na pithokpina ba phongdokhe Tidim lambi gi Bishnupur district ki manung chanba Phubala area da su mafam adugi pradhan member amade job card holder singna lambi thingduna protest tawkhe protest adu da saruk yaribe Phubala gram panchayat ki member ward number 6 ke Waropam ongbe Hemapati na phongdokhibada leingak na phajinduna thamliba job card holder singi sel athubada pithokpiu amade tha tara nipan gi JP pradhan member singi tolop phajinduna leiriba asi pithokpiu loinana tara manga suba finance commission gi ani suba installment pithoktana leiriba asi su athuba matamda leingak na pithokpina ba phongdokhi Imphal East district ke manungsana leiba Takhel gram panchayat ki pradhan amadi JP gi member na lusingduna Takhel da lambi thingbagi thabak chathakhi Nongren amade Chingnungkhok area da su pradhana lusingduna lambi thingki haide masida natana Thobal amadi Kaksing district ki manungsan leidiba tongan ba mafam da su JP pradhan member amade job card holder singna lambi thingduna leingak na thadoktana leidiba makhoi gi sel athuba matamda pitho u haina demand tawkhe amaromda Churachandpur CMO na thadokpa cherol amagi matungina ngasi Saikot PIC da COVID-19 vaccination gi duty lakpa medical team amada Phojai khaida ban sawat pasingna medical staff ta attack torokpaga loina na gari gi glassing thugai khiba adubu condemn torakle AR gi gari na thombada ama yauna ani sirei tongan ba mafam da thokhiba gari accident da AR gi gari na thombada ama yauna miyoi ani sirei ahumna soktuna manak nakpa hospital da pukhatuna laikan na khreng ngasi ayok pung 12 minute ni furom taba matamda Lilong police station gi manungsan ba national highway number 102 gi Lilong amade Waithok Singa Tainaba area da Assam rifle truck amana thombada gari macha two wheeler thorokpa nupa ama laikanaba ngamdana sire thogdok adu da laikhidraba nupa adu de more da leibani adubu mahaki maming mathadi chapcha khangba ngamdre thogdok adu da senari ba AR gi gari adu tengnopal da leiba Assam rifles kangbu gini haire gari adu mafam adu da leiramba miyoi kharana tanaraga faringai da Lilong police laktuna fajin khibani haire Thogdok adu da laikhidraba thawai yaugdraba haksang adu postmortem tongnabagi damak police na lokhalaga Porompat ki Jenims mokta thamkhre amaromda ngarang numit jungba matung pung 12 makhairom taba matamda National Highway 37 ge nungba police station na konba barak manakta jiri bamlomdagi cement puraga Imphal tamna lakpa truck ama
फुट चनीरोम लुबा लोखादा तासिंदुना ट्रक अदुगी ड्राइवर सोक्तुना नुंबागी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा पुखतुना लाइकनख्रे खुदोंग थीबा नंगलबा ड्राइवर अदुगी ममिंग मोइरांगथेम इबोबी चही निफुगा माथोय अपोकपा एम जॉय मैतै कौवे महाक चुराचानपुर गे खुलेम लेकाइदा लेबनी हाइदे मारक असिदा ngasi nungchil इम्फाल तिदिम लंबी गे सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदा ए स्टार कार अमना काइनेटिक होंडा अमा थोंबदगे गाड़ी अदु तोंगलकपा मियोय अनि सोक्तुना लाइकनख्रे गाड़ी मचा अदु थौरकपा नुपा अदुगी ममिंगना इंगुदम सरत चही यांखैगा मंगा कौवे महाक एरोम पुखरी मपालदा लेबनी हाइदे महाक लांगमिनाबा नुपा मचा अमसु सोक्तुना लाइकनखि हाइदे अमरोमदा तेंगोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कोठा अमसुंग कोठा खुनुंग मरक्ता ngasi nungthil pung amaga minute nifurom taba matamda bulldozer ama accident thokpada madubu thorakpa driver laikanaba ngamdana leikhidre mahaki maming th bupendro elais ibungo chahi kunga taret apokpa th tomba kauwe mahak wangu sandan khongda leibani haire thokdok adu mahaki mamanaba bulldozer driver mayang imphal dage w mohena thengnarakpani haire united kingdom amasung ukraine gi marakta मिलिट्री की मरी हेना चसिनबा यानख्रे रशिया का लान सोंगरकपा याना लरिबा यूक्रेन अमसुंग रशिया का यामना यंगथिनबा यूनाइटेड किंगडम की मरक्ता ऑर्बिटल ट्रेनिंग मिशन पाकथोक साउथोकनबा अमसुंग यूक्रेनियन नेवी हेना मपांगल कंखत हनबगीदमक पुन्ना थबक तौनबा यानबा पुरखरे हाइरे रशिया का कन्न उंखनरिंगै तालक्ता यामना मरु ओइबा यानबा असे हौकिबा तांग 18 कुंदा यूके दा लाखिबा यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ रसलान थोमसाकना ब्रिटिश चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल निक कार्टरगा उनबदा पुरखिबने यूक्रेन की आर्म फोर्सेस की लान सोक्नबा ngambagi मपांगल हेंगदहनबदा अमसुंग मिलिटरी अलायंस नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना मतेंग पांगबीबगीदमक खोमसाकना यूके की सरकार दा थागतपा फोंदोखे यूक्रेन अमसुंग ब्रिटेन की मरक्ता मिलिटरी की मतेंग पीनबा अदुगी सरुक अमा ओइना ब्रिटिश आर्म फोर्सेस ना यूक्रेनियन सर्विसमैन लिसिंग कुनगी मथक्ता ट्रेनिंग पीखि हाइना कतर नसु फोंदोखे यूक्रेनियन नेवी बु ट्रेनिंग पीनबा अमसुंग यूक्रेन की डिफेंस ता अवोनबा पुरकनबगीदमक्तसु ब्रिटिश की माइकैदगे होनदुना खोंथांग कया लौखटली हाइना कातरना हाइखे यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग पीनबगीदमक्ता ब्रिटेन लुसिंगदुना चथबा ट्रेनिंग प्रोग्राम ओइरिबा ऑर्बिटल असि यूक्रेनियन ऑथोरिटी ना हाइजबदगे इन 2015 दा लिंखटखिबने कोविड की किनिंगाई ओइरबा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट इंडिया दा थेंगनरे COVID-19 की अनोबा केस नुमित खुदिंगी रेकॉर्ड ओइबा याबा मवोंगदा हेंगलिंगै चरक असिदा कोरोना वायरस की किनिंगाई ओइरबा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की अनोबा अकीबा मसु अमुक मायोक नरकले हौजिक फाउबदी डबल म्यूटेंट वायरस ना अनाबा मसिंग हेंगटपगे ख्वाइदगी मरु ओइबा मरम ओइरिबने COVID-19 असे इंडिया दा अमसुंग मालेमगी मफम पुमनमक्ता म्यूटेशन कया मथंग मथंग थोरकले वायरस असिगी स्ट्रेन अनि नत्रगा मसिदगी हेनबगा पुनसिलगा नौना तोंगाना मसक मवोंग लैबा वायरस अमा ओइरके ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट असे महाराष्ट्र दिल्ली वेस्ट बेंगल अमसुंग छत्तीसगढ़ याउना स्टेट खरद थेंगनरे हौजिक मालेम असिदा कोविड के केस यामना हेंगलकलिबा असे अनौबा वेरिएंट असिननी हाइना एक्सपर्ट सिंगना फोंगदोकले भारत बायोटेक ना सेंगबटपा कोवैक्सीन असे SARS-CoV-2 असिगे मल्टीपल वेरिएंट लाक्सिनबा ngami हाइना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ना ngasi anganbada फोंगदोखरे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सु वैक्सीन असिना लाक्सिनबा ngami हाइना काउंसिल असिना हाइरे